Ka Federation of Khasi Jentia and Garo People, Southwest Khasi Hills. Haka arpa hunyo tarik nailar, kilapan kuburo mi upresiden. Lasyong thait nakakam kum upresiden ka FKJGP Southwest Khasi Hills District. Uba ailat star nong rem, bar haka juga por kilayo ru, ban pentian semai, ya kinungkit kam batamai jong ka FKJGP, jong ka Southwest Khasi Hills District. Haka ba dondi klif kongsit. Ubre upresiden barang ba ulalong kum ukongsan, bat shimru ikan ka benta ban pentian semai, ya kinukit kam batamai jong ka FKJGP hapo jong ka Hall Maharam Government Higher Secondary School mo Kerwat kane ka jing pantamai ya kinukit kam jong ka FKJGP Southwest Khasi Hills District kadai na kamta ka samoy terkam jong snam arajar arpoar hadu arajar arposan hakabalayo presiden daw ba Kenneth Jun nonglait harangkat ki dekhot ki ba khmat jong ka seng ki bala sya pentian semai hakane ka sngi kerpang jong ka FKJGP kalalong shisha ka ba isyong kun lengba daga jingan don lang kiri rong ba juga shnoma Kerwat kina lamba khamar ka KSU Southwest Khasi Hills District uba LD lengdo General Secretary ka FKJGP sengkemi bat kiwe de kidkhot layo ru ban penchit penchengan ya kena jingalang daga jing penbernya dagi drama lengkot naga kenhun biria umaram bat ka jing roi kerpang nauba amnis syangdiar hakanihi kaju kesngi nakaliang ka FKJGP kalayo ban penkuburom yoba alam kupar snaitang ubalale isne nakamta ka imlang salang bat ubala penyarap ban se kamet jong usamla ubala ngap jelop hawa umngi hakini ki khaniat sngi hakabakut jong ka jialang uba ailat star nongrem ulayo ruban ot uke kum kada ka jing ino ya kakam kum presiden jong ka Federation of Khasi Jentia and Garo People Southwest Khasi Hills District. Southwest Khasi Hills District. Da Kommission der Diskussion Beschisha, Bat Kommission der Biodeblei, Nicola Badjekskam, Manshakri Hop, Yagari, Yagajan Rio, Badjelahi Bromway, Dingbai Port, Jike. Sanjung ya kalawai jongi inong lade founder leaders trong masang inang chimno ya sinja bagi chong thai ta thâu ya iba aila start aila iba aila start orang la shakri arprati islam hapo shakri trong FKHP nadu ba ka Southwest Khasi District kadang lang kawai bat ka West Khasi District hapo jingalang jongba palon bos em pa kwai luang le kum presiden bat ba ila kum sekretari andalnya ya di RT District ba ila da shimtino kum presiden jong kane Southwest Khasi District yang menjalankan ne nomor 4 bodon kajing jingai bat jingun jong ba ila hai kuah baudon kemudian dalam kawasan Kalwadi Kumasan Jelas Sekretari ringkat lapeten lenti yang asing begini lembar ikentian sembai semua berhak untuk kemudian jimun hai nu hidup ikam bangiya har asing har ibu bidang tray bidang don hapo kawasan Kalwadi andai kasih kepada instruksi ba andai kasih bagi pengukuran ini baiklah andai ingat pak andai kasih kepada kerpang bagaimana bu kenang berkasih ada yang kesini kepada pencompat, maka kesini menginjau apa yang kita mahu dalam rumah. Andai kemensian mencompi, wapila kena, pihak sama, pihak ramba, hal ada yang seng, wapila doa wasna, jadi andai kesini kepada kena kita nanti, ya ini sama jadi mensim, ya ini kelingkor, kebahagiaan, banhawan pen, yang hari pada kejadian lembah kalama juga seng jadi kebahagiaan. FKHP Southwest Khasi Hills. Nanti semua semua sim yang lama jom FKHP. Kum macam tu mencuba. Ya kan? Bagi presiden ini di Pulau Jawa, di Makan Nongel jom FKHP. Walaupun baket, kita tetap cari beliau. Weldi tu FKHP. Mat hadir ke jongi, lapan kup, dah jai, patah lama jongi. Semua mereka
long kibrio kibayo ya lagi sana na snong thao na dong thao long kibrio kibayen ha nongren ko skam nongren kaba unundam mano bala kanthi ka Southwest Castles kadai ko wait na ke district kaba ti ya isme kajiya pun kampak pun kadung pun amang ite hamni hapo district kajopni hamni hapo bi khasi kabe kajuni badon kutau biunya uba sokap ne nang dai sokap ne kape tiao lada jin bom dei na ki nongeon ki blaleno yo ma bo ndo lada pan sei na lu wa ya ya ki bakha kajian skam kajuni khamtam ki me blaleno na ne start ne image study meyen kosa sim aiba akul kaja jongi kimarkan kimarpai kibabi na simpai jong hilong kri namne ko Southwest Castles kilong kiriusun bat kirile wat kilong kampai ya ba kilong dia jongi kilale kilapen ya nomen dapat ya kata jom saja beliau jogi. Ejing tu juga sang kafisbi nelu ba asang ka bangin room sekish no kita dari district banyak gendong itu pun sama jogi. Nak pos kumno bagila kusirnya leki ban pas di bakajan beliau jogi kadang kam jaki ban benset dan yang rekor. Kawai sering kadaupat ni noelang ni iba dapat sipur juna jadi memberi bakajan beliau. Kijingkran aku sekolah mener lagi nombran oper nasional pula kijingkran dapat nakalian jong presiden balen jong Southwest Castles District ya kapan nak tentu bahkan ini bagi nomelang bersek ide betul ini belum nomelang betul di principal bagi vision kata kali isya ya kapan kesek FHP hadu utamane kaya kata noren jongka kalau kaji jengar jongka haba ni isu boper haga jengkam kam jongkari boker kendriu pamae mentau balomba lara ni aila ini jaduri jongi ke ban siapa nek ke manwan ban yo kau hake ban ulakam kamai kaji lagi mana ban bat ya ulakam jong kamai kaji kadi cuma khakam lagi berjalan kendriu dan kata-kata haus nam ajar kanyo nakalian juga seng habang adab ban adab ban yosno yang timpen mana ke sorga ban bentre kamno yang kata ay bermai hadi ke jadi ke jomi yang kata ay lebih bapuno ke sorga ban bentre kam ke ay ban deta kam ya kita jumat kohai sino jomi priu menaba syari dijelah jomi kemudian nasi dengan kaum kumkalan ranyo Indonesia bahkan ini ada di jongi habani kalian kini isu ILP nilai lagi lapun pun benar kasar sekolah kalau perlu ni tu pinoelam ni yosu ban sa aye Henry pernah ganti ni masih nama sakam pinoelam kas thunro yaka kata ini jongi Hindu pernah ganti, Hindu yang menjadi setengah malam oke nayari, nama boleh you, ni iba kata jin bola jadi pelajar dengan snow jadi limba kami sensus jadi ada kakoi keperluan ini bangino menyaki hadu menyaki uso. Jadi terkadang begini kelajur, bagai itu pipi, Hindu yang jadi setengah FHP, setengah TSU, kilasakan kebelah perso ini. Dong General Secretary bapuru kuno sauna kanti ulah sakam ulah sasen apa bendi apa wilayah negara ini kuno hak kopor nakaya ke sorga limba ke jingalam jong Chief Minister Dr. Bungkul Sarma
bak kinhun ke jong ni kitre le liu ban kitre kam ya ka LP hakijala jong ni nomor borok isaki bagi om kata ka LP kalau mau itu hapo asam ni kira kali kita jadi lu bisa marang kebenar ke jadi kri upai pa atau kapor ulah ai jadi pesan ini gua kebenar bang kejar beri ke jong ni kede menyo ya kata ka LP hinre hari lu benai kasorka kakemau kau balik di kisah malam ngiklan roswai KLP ngrewan kau ini cepat nyadar nak nyamurkan bakum lu mengisnar kau ikan kepala antek akam ya kita cuma pai sino jom kita kebenar sebagai jalan kami. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.